เป็น BJP pan kan si penen pon ji. Non, lang namet lo pulote rada tuma duk piglo. Rong pen kilo hat tahun ke dua ta. Rong basor pandak ketigi kan hoy lagi rabdun de abe pinper. Lapen alang itu mametang. BJP duk pen kilong. Pene usan ada mata alang tum tujuh enam puluh tak ada rawe. Lapen tahun along mendo. Dukaan kulat ke hona tumta. Wasa we pipit. Licensing problem. Lapen ke pene kirung paisa kirung tap taxation. Kenjenglok alang di tumta. Dukaan atau mata kenjing kirang yan batu dulu. Amat akisung binong lo menit tumpe. Laso kisung penji pa jogi pulote BJP सरकार kan kisuntu kanan lo datum ha piremberan lo rara tumke ani kiro kuche kero adu weta kasi non ini tumi kudamji pulote non kapre parti ke mangi pa ngom lo pidita don ko ko armu ka teni mangi pa ngom lo aper into malonga ni wang la son meeting tin nang ke pa ngom lo aper ni tumke ha ya bang rento nang di MP ay depen kalbiang lo forman to PC Diklaim ceng abang ke socio ekonomi abang cerangi rong basor pan peting surya pan tangka paisa ke duredo alang lidom kilong atwar we la ponto number 1 sampai labang ke isu kali ke isi special agenda la so bang ke article 44A labang ke implement wek nanggi Indira Gandhi 1969 nanekan ke tok tekak lapan asu non Rahul Gandhi gicakan lo itu India Alliance Government wang lo pulote artikel 44 kecurpo lapan angkum otonomasi nanti populer kadang itu kongres saya langsung pen manifesto pun hak PPCB pun lapis manifesto kan nong kayak duu manifesto aku pinangi dalam tu main longon setan itu mama non ke fokus abang ke garanti kan garanti ya bang do rat atau bahan pacing tur non obasa bepin lo ekonomi ini isi situation lagi pengen problem pulote ini tum rat atau ta akijoy tu po lap so pase manifesto bang nang litum da office pe da menang tu ponongi dengan non bangke la garanti kan lapen so garanti card bang ke pacubai kalelo lake Himachal Pradesh ta Congress haidar ta garanti card ta puchon lo rada domana ni ngarum to lapen Karnataka long ta puchon lo lapen Telangana long ta puchon lo dakta puchon ko haidar lo Dan smart city ko putang na di gitu pon. lage nilike pu alam kali lage itu ma Prime Minister Narendra Modi se kehica 100 smart city pinchongi Indian go non pute sibak ta place Dan song trok ada suatu surrender depen lalu tu mandu cetok an kucing pon nang di hinta. laso bangke alang litum peni wang lo nang kilo yat lo haja tapi pulote nili point wise ko so PPC ke doma close wise PPC ke doma study pen nili puthagi nona bangalang litum government pen ke tok ta ko PP appoint alang to musi piru ne ayo ko pika nili lo ave amasi line abang ke ngia bangke ke chok ke de